Dobrodošli, dragi moji. Danas pravimo ove preukusne kiflice. Mekane, vazdušaste i toliko ukusne da jednostavno ne možete da prestanete da ih jedete. Svaki zalogaj je prava mala čarolija. A miris koji se širi kuhinjom odmah vam daje osjećaj domaće topline i sreće. Savršene su za doručak, užinu ili jednostavno da uživate u njima uz omiljeni napitak. Hajde da zajedno napravimo ove fantastične kiflice i uživamo u svakom trenutku pripreme. U posudu sipati 250 ml toplog mlijeka, dodati jedan kvasac i jednu malu kašiku šećera, pa sve dobro promešati da se kvasac aktivira. Dodati 250 ml jogurta sobne temperature i 200 ml ulja. Dodati 2 belanceta i 1 prašak za pecivo, pa sve dobro promešati da se svi sastojci sjedine. Postepeno dodavati 950 g mekog brašna. Umesiti meko testo. Testo je predivno meko i ne lepi se za ruke. Prekriti folijom i krpom i ostaviti 1 sat da se testo udvostruči. Kada je testo nadošlo, posuti malo brašna na radnu površinu, prebaciti testo i kratko ga premesiti. Testo sam podelila na 14 manjih i 14 većih kiflica, ali vi možete podeliti po želji. Od testa oblikujte loptice. Razvucite testo oklagijom.
Zasecite nožem i urolajte kiflicu. Kiflice možete ostaviti prazne ili ih puniti nadevom po želji. Sirom, salamom, džemom ili bilo čim što volite, slatko ili slano. Pripremljene kiflice prekriti krpom i ostaviti 30 minuta da se udvostruče. Manje kiflice sam ostavila prazne, a druge sam punila kremom. Testo je toliko mekano i predivno, baš je uživanje raditi sa njim. U 2 žumanca dodati 2 kašike mlijeka i dobro promešati. Premazati prazne kiflice i posuti ih susamom ili semenkama po ukusu. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći oko 25 minuta ili dok ne porumene. Preostale kiflice koje su punjene kremom premažite jajetom i pospite vanilinim šećerom. Dok se kiflice peku sa vanilinim šećerom, cijela kuća se ispuni predivnim mirisom vanile. Pecite na 200 stepeni dok kiflice ne dobiju zlatno smeđu boju. I kiflice su spremne. I pogledajte tu mekoću. Svaki zalogaj je toliko vazdušast i ukusan da se jednostavno ne možete zaustaviti. Dok sam ih pripremala, gledala sam kako testo raste, kako mirisi polako ispune kuhinju i sve to me podsjeća koliko je uživanje u pripremi hrane važno. Nije samo o receptu, već o tim malim momentima,
o mirisu, dodiru, toplini ruku dok mesite i oblikujete testo. Ako ste novi ovde, dobrodošli u moju kuhinju. Ne zaboravite da me zapratite, da ne propustite ni jedan novi recept. Jer svaki donosi ideje, mirise i ukuse koji stvarno oplemenjuju svaki dan. Uživajte u kiflicama, u svakom zalogaju. Osetite tu mekoću i toplinu. I neka vam svaki trenutak u kuhinji bude trenutak malog zadovoljstva i radosti. I neka vas jednostavni ukusi i mirisi podsjete da male stvari prave razliku. Hvala što ste bili sa mnom. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.